Haike NDA no government asuk sinai Modi 3.0 sumaitang sinai 9 June 6 PM haike kok tumani bising tising kebang ma kok khnawo je NDA ni alliance partner tongmani jotoni se margin kebang seat TDP N Chandrababu Naidu boni TDP party 16 seat tongo NDA alliance khnamani kok tumani bising ti bo parliament no speaker sano ne khnawo amo kuno officially to announce jagya ko but news channel rogo rumor amo Cholitung. Hakete Khoroksa Nitish Kumar JDU party ni boni 12 seat tongo NDA alliance bonga ke home minister sanu hune khnawo koktomani bisingte haike taklai 2024 Lok Sabha election BJP majority tlangmaya ni bagi je NDA alliance tongnai no imported rewi tongo taina bonango tamni himle Bharat Tesha Modi no PM sarina ningake je sakepano je NDA alliance party BJP ni badete on party tongnai rok borong no nango haike amon je NDA alliance tongnai rok je group rok tinite waisa meeting khaleka o jaga basically borong ni naisik munga kai Nitish Kumar bai Chandrababu Naidu tamni himle baro ni borok rok bongni tomung rok nukja o jaga kok sane thanga kai Nitish Kumar no naine di JDU party ni borong no opposition no milirwi India alliance tiklanya haike bo ajaga wo Keplai ingya ngai kirizagai NDA rok bai mili phaikya haike amono kono thikrei bo tabuk o jaga wo India jaga wo bini je chajangmani post amo manya hanga kebo India alliance pano thangai maniu haike kono thikrei je tabuk je NDA alliance government chalukna nai tongmani 2024 ro amo 5 bochor to tongno tongya haike norong moti bahaima tong tahu bukhurong nor komeni bisingtike shahori mano haike yang India alliance robo Nitish Kumar sono tebo approach khlai tong ko tabuk bo je sapano government sanani hinai borok declare wi tong tho Nitish Kumar no deputy PM renan hinai tai N Chandra Naidu no special state Andhra Pradesh ni renani hinai kok sawi approach khlai tong ko borok no tabuk bo haike amo tomongi thangno phani jorawo amo kebo kuno sawi maya ko tabukbo tuma himale je NDA BJP ni je exit poll le mani amo bai gdalia result haben government tabu NDA no sasinai declare rekha PM Narendra Modi no sinai declare wori rekha date do haibana jagawo kasekok belekeno imported BJP rong ni thani kisa kirimani tongnai tamni himale ang tasing saipeke je NDA ni alliance tongnai ro o Nitish Kumar song kahe jagao thike tongmaya ayongwaisa oyongwaisa tongnai roksi boro haibano je sapano government tu jesapana center la azuk thu chini Tiprasa ni kaham sing na nangnai tuma hmale chini Tiprasa rok bo amsike support khakya NDA BJP rong no norok Tripura ni je MP sito East Tripura West Tripura o je asuk nai NDA BJP rong ni je kapla ingnai rong ni bongni je voting number nugini norok sawima kana busuke agin chai kabangma ngmani tamni himle bubagra je ayang central lawai eko chan khlai tu Tiprasa rong ni hinai Tiprasa rok support khlai bo de mani amoni bagai Tripura bo bangkha haipano central tabuk सबसे focus khai tongjang na hike N Chandrababu Naidu bai Nitish Kumar borong tabu NDA BJP robo samung nangi tongo ta India alliance congress of borong na harma ka kai government chawi phana mano haike amon nor comment ke sadi 5 bochor tongida mano manya amsungno hambai